Risampune wenten punguatur dani sang lubdak. Ne mangkin ide sang yang suratmu nimbal ide mawus. Ya ning kita kitu atmani lubdak. Iyan mula tua hakitu solah caini suodarman caini tugas cainu maurip di mercu pada. Antum Agung dosa puh kitu sang yangatmu sawireh cai subuh ngelaran sudarmo ane madan imse karmo mau mati-mati dewek caine mati tato cai mau mati-mati sekancaning boboron ngawenang burone sengsara duh jelas saja solah caine lubdak jani senang dosa nibo ne jani manir bakal ngicen cai pamidante sawireh gede dosan caine mau mati-mati sahananing boburon cainu di merco padel tanan jani lubdak satus warsi jani maniru bakal ngemang cai tongos sang yangatmu ditu di kawah goh camro di muka ni cai melablab 100 tahun saja meklon cai nebus dosan cai ni ngematiang sahananing boburon ti malu sampune maneg daging paus ide sangyang suratmu boy ngelantur nih mangkin sewatekin cikro bal para waduan ide sangyang yang mau dipati ngoros atman ilub dakune punika
bayang-bayang ketig-tig guyakti atman ilubdakeun punika sepanjang margi antuk para cikra baleune punika. Surap saro prapto kalaning sampun koros ketig-tig kebayang-bayang atman nilubdakeun punika wenten para surap sarene ngerawuhkeun genah punika melanit surap sare sane rawuh ke punika gumantinnya nulungan atman dane lubdakeun punika cikra baleng erang gading dina kalaning wenten para surap sare pramobelo ringat mandane lubdakeun poe Dewa Ratu Agung erang-erang jengah tan kadi-kadi para cikra baleune punika matandang wirang tandang wirang nemangkin sewateking cikra bale pingkalih para urap sarene punika ninihin wiyakti mandane lubdakeun mawastu rames pisan pesiateun di kalaning punika kasuwen suwen yudane sane rames punika dong Dewa Ratu Agung kasor nemangkin suwateking urap sawateking cikra baleune punika sampune sami laris para cikra baleune kasor pati dumplu melaeup dong Dewa Ratu budal digelisan mangkeun para surap sarene punika ngayot ilap dagang keamet ketegen nemangkin kegayot atman dane lubdakeun punika antuk para urap sarene ya
katuring idayang siwang prayo pajang kadur ring linggih hidup sang yang siwu niku temahawinan para urap sarene puniku ngayot atman dane lubdake yang aduh ke kalaning para cikere balone sampun keuningin kasor ring payudane punika boh dewa ratu agung sang yang yamu dipati ne mangkin duke idetan kadi-kadi ya durga gesana kebrahmantian sang yang yamu dipati gegesonan mangkin itu sang yang yamu pedek tangkil be prayu nguning ayang ring linggih itu sang yang siwa sampun ide sang yang yamu prasida pedek tangkil ring linggih ide sang yang siwa ngewiwitin nemangkin ide matur maafin awak titiang ratu yang botar siwu purun menemangkin titiang matur ring linggih ratu mapani ratu sane sampun ngardinin ingyan daging awig-awig dari kiring jagat ya ayo sapunika taler ring sejroning parilaksana pidabdabe sane becik punika taler nenten becik iratu sane ngawi wenangan maka samin nyane nya halo ulah halo sane takenang titiang nemangkin ring ratu singgih betara wenten manusia sane melaksana nenten patuk kepanggihkeun rares punika
Oh nenten je kepatutan boleh genah sane becik. Hidup dagang corah boleh niki wenten nare satman nilubdake sane sampun medaya corah melaksana nenten je patut dadosipun poleh genah sane becik napi raris ngawanang kadi apa asapunika Ratu Tara. Ratu ngwok awe kejaga dados ne ratu sane makarya awig-awig iratu sane ngugan awig-awig punika nika kemanah antuk titiang ne mangkeun. Nah jantan tulangnya damo sami yen pet prade kadi asapunika separidabda beratune mejanten nenten je becik pacang ketulan marep ring para damuh iratu makesami ya.